welcome back to my channel. আজি কোনো ধৰণৰ ফ্যাশন ৰিলেটেড ভিডিও লৈ আহা নাই সো আজি মই ব্লগ কৰিবলৈ লৈছো কাইলে মোৰ মাৰ বাৰ্থডে হেতু কাৰণে মাক আজি 12টা সাৰপ্ৰাইজ দিম কেক বনাম আমি বা আৰু মই মিলি কেকটো বনাই লও That's how I feel. I dream all night and day. Could you give us a chance if you mind? And I deserve it, please, one last time. Could you give us a chance? We'll be so fine. I hope one day, somehow, our ways will meet again. Cause I've been wondering why we still play as we were friends. I hope somehow, our ways will meet again. It's time to care. We should just share love one day. Mine, mine, mine. You're mine, you're mine, you're mine. You're mine, you're mine, you're mine. You're mine, you're mine, you're mine. Alone and bored, that's how you feel. You went so far away. You should give us a chance, please be kind. সারপ্রাইজ দিবলে হলে রুমটো অলপ সজাবই লাগিব হিটু কাৰণে মই ডেকোৰেশন কৰিবলৈ লৈছো আসলতে আমি 27 বুলি ভাবি আছিলো ডেটটো হিটু কাৰণে একো কিনা হোৱা নাছিল সেইভাবে ঘৰত জি আছে হেতুৰে সজাবলৈ ট্ৰাই কৰিছো আৰটা বাজিলে মাক মাতিছো কেক কাটিবলৈ Love one day, mine, mine, mine. You're mine, you're mine, you're mine. You're mine, you're mine, you're mine. You're mine, you're mine, you're mine. আজি নেক্সট ডে মানে মোৰ বাৰ্থডে এতিয়া বাজিছে 6:30 আমি আকৌ কেক কাটিম তেনেহলে কেকটো কাটি দাও Alone and bored, that's how you feel. You went so far away. You should give us a chance, please be kind. I need to see you just one last time. You should give us a chance, we'll feel alive. I hope one day, somehow, our ways will meet again. Cause I've been wondering why we're still এতিয়া খানা টাইম এটো পুৰি পনীৰ কেক বিলাহী চাটনি আৰু সেৱাই এতিয়া মই খাই লও যদি ভিডিওটো ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰি দিব আকৌ এটা নতুন ভিডিও লগ পাম টিল দেন বাই